Onte ami ngasang anak kita etan ngasowan cucu ini bayi atarona one main darat di bulan olo kami tobo kamping ngasang itende mangasang ande melancang Gurut adat one lesoho sama lain kita gurut ngorokon ngasang molas poco genang kuteho hitun olohon ce lesoho jauh mergo lesoho pas tanggar rapak kerke latang oleh mengintuk ngasang genang kute nuru bandami ngasang anak kita tengah soman cucu ini waisi atarona oleh cak keturunan ho baya gumot walami pecia kita latang pelakon ite oleh lesoho leben ngasang juga kebede ngasang lako salah don ngasang lagu golo aram lakon ite ngasang ma nde inang adu amang manga lolong bayro horik kene golo manga inu bay bajang one salah remendani ngasang anak ite etang asoman cucu ini bay satarona one cak turunan gelarang kite ho ngasang tokdan gucapun eho napun koson eho lo ngasang inu bay bajang one salang lolong bayro horik te one golo te marung kanulan ho ngasang nok cururan yo kepok yo luhur bandi tengasan kisah ngasan koa tu macea aku celah yo ai danong gumede jaun ngasang salen ngasang lancar lalur ngasang aku ngawancang masih bukai tu boleh tayus tu boleh cu todon yo lancar sani yo hitu jaun ngasang potaki lobo Cai cempo taki cerme daun ngasang rana guntala todo none main daun ngasang wancong yo ode masih mendirek tadi jari ngecak ni lampu warga semua ikan pelan dong ngasang lor me ngasang aman ci kisah ngasang ci daun ngasang kuah ngasang ci jadi sebeng tedeng mori batu jari aku dedek gitu ko dedeng sempo tapangli yo ayo lo lejong kat ngasang bio itit ngasang mori yang cimai ngasang kisah lambung ngasang barung kebit ngasang waki gabi bantang ngasang raja kurut saksi camalai jauh ngasang kurut lontun kole jauh ngasang ninga mongko kurut lontun ngasang bobo jauh ngasang rokun ngasang bolas posun kurut anong lumeden sero di sini ngasang empomati di sini ngasang ambil hitu nolohon kecil di pas tangga lapak ngasar ode mai jauh ngasang rokun ngasang bolas posun nugur bandite ngasang kisah ngasang kuah tema ciar kecuali ayo mengarang kurut saksi camalai ngisente apa nona macam ngasang rokon ngasang molas pos kayu itu kengi di ruti lami kali nayang itu tukang ngasang saleleng neka kau boleh neka boleh curu amlan itu beti beki lasang sangan ho mengarang dari ngasang rokon kurut saksi camalai ode mai jauh ngasang kurut todon ngasang mongko jang rokon ngasang molas pos yo ode mai rumah ngasang anak ode mai kapudite te babatan o kapun kolela lemah sini Rebang damit ngasang anak gendang gitu terus sama jenuk te kamping itu ngasang dema lancar akhirnya bisa leso kami ngebit beki bantang raja lu tombon gerokon mulas poco baca bongkok jadi ya itu tidak ngasang apa dema anak lancar jadi ya mau leso nengema dari soho jadi ya kita mengayat pang kita tema celan jadi ya nurah merami kalau maga guru tegi sehingga aku beka jadi baweta temakan ba bikole ulu jeng pelawai pengge bermese cakan berat itu mengititik ngasang dema
Jadi tuk terengkanan lakuma ho manuk lon bako kapu kenakan jadi temerso. Jadi ya terima kasih man. Yo, lu kerabat itu ya, gua terbaca kecuali. Yo, ayah, berita maluk sangat aku, berdingin di sini, empoa tekiolo, sangat jauh ngasang, wan ngasang dan cucu itu ngaso, gitu kuliah tepau dungang terus dulu orang cuci, batang kebentang, benar-benar jauh biodami, lamu ngasambari, ratang majau ngasang, langung bako beraraci jauh ngasang sentuh. Yo, ayah mana waktu yo dingil be jaon nga sampo tekiolo cain nga sampo tekici gitu kole jaon nga sangina nga sangamang jaon nga sangkisa nga sawetta jaon nga sangitan nga sowan nga sa cucu ini bayi nga sangatarona atau pali bintal muridiwa abi itu nga samuricay yo ayo lo le jongkat nga sambil lambung nga sambaru jauh ngasang buah gubilar me ngasang ampo itu anak parar buah tukar me ngasang kis kurut gabik ngasang baki gabi bantang ngasang raja kurut sakit jam lain jauh ngasang rokon ngasang malas putsu hitun babiolon ho keci unel soho mangarang gabik ngasang anak kenal lancar ode main gabik baki di se bantang ngasang raja kurut saksi jam lain unel main rakon ngasang malas putsu nugur pendami gabi ngasang me impote kiolo cai ngasang pote keci gitu boleh me ngasang amang ngasang inang jauh ngasang kisah ngasang weta itan ngasoban ngasang cucu ini bayi ngasang terona atau lebih taliba abi itu ngasang juga rantan cuci jauh ngasang mana ngasang tara kami katarakat metua ruah baru rabas me kami kesabat pada beti-beti kami pada lasta ngasang rawang nami kami me ngasang potek kilo cai ngasang potek kici me ngasang inang ngasang amang ngasang kisah ngasang weta itan ngasoban ngasang cucu ini bayi ngasang terona ai lilin dami kurteki bancing garing be ngasang kira kokulen dami rantang macam ngasang campur ngasang racik cawan ngasang muntah ngasang tuak langung ngasang batu porme kalian main ayang kita mi tukang ngasang celeleng cawan ngasang sakit cawan lain merokon ngasang molas poco me de sempit de mana musuh kami lama pergi kami lama ngasang wakar nek kali lapti bagami dikat sawat ngasang wakar nek kan pon-pongan masa nek pun lolong ngasang geroko nek kurut inung ngasang bae bacan one mai remendan tuir mentana lilin dan kulelu. Yo, jadi gitu empon tawa, empon lenteng, empon rana, empon tonjeng, sangke kat sungit boleh mewa, mbak de maniko de aga malores, agun de mata poituga magaspa denika sangken kata mi kata pamle jadi ya ho de lilin guru gera kena lakor me ger langer morin tadi se jadi ya porom me kali geteng bakamia misemai pormoro lakor me gero ya langer morin jadi ya ho lilin guru kira akan laku demi ungkir leher morin dan akan lancar poli dan disi ngasang caca kopi ngasang tir ngasang lokce di tet mori itu nama irwandan ho tua ulang guru kapu bau ngasang nakarata di tet mori berting ngasang lokce mori ho tua ke bercacang ngasang kopi itu karongin anak karoke lokce isi anak isi emak itu kan itu kisah tema ciara kecuali ada loce itu tapi main kisah cek loce itu yo balik anu seru aku bati balik kabut kisah cek yo boleh main terima kasih yo jangan ngasa kisah ngasa betat tapi lebih tadi bahwa di tengah sencari tengah sobat ngasa cucu ini lain ngasa terus aile kita ngasa pecopin ini jangan ngasa bantari
jawan ngasang kutrokon ngasang molas potso amon may jawan ngasang ano may lakon jawan ngasang molas potso dong gedung kedong rongo gya lambang ngasang batang dong ngalor lakon gya pisar ngasang ngalor litan gitu boleh jawan ngasang kolo atau omo ode may rabang dami ngasang anak ron kurtekivan sitgaring beang ngasang gira kratama na itu le bayar tama dong one golokon kurtekivan sitgaring beang ngasang gira kurt ngalis tinai galas ngasang tintang kalau no jawan ngasang rokon ngasang molas potso honin tuh kami baru kami mengasang ampo itu gitu kalau mengasang desa itu ngasang ngasang cuci ini baik ngasang terona atau lebih taldiba abi tuh ngasang jauh muri cari orang macam ngasang rokon ngasang molas potso neka macam kurt loris ngasang kata kue jauh ngasang lucang ngasang kata tua kurt gobik ngasang kata mari tuang kami baru kami mengikut tekiban sejaring dia ngasang gira kurt teki uwa kulangkas kurt bisa mikir lembang ngasang ranga udah main orang kami terbang kanan tua sasalang kalau nona may romna kur kain kami te cari kain kami te dede mori yo le may leso mo toro kami lo cari pada waire tu society volunteer betul volunteer jaon ngasang sampo te kiro de mimpo te kicengi tu kalau yo ne may ngasang si ngasang o ne may jaon ngasang kurtodon ngasang nias mongko jaon ngasang rokon ngasang bolas poco kain ngagu kengi di kagu tilir dan kami te cari gede mori porong nayangi te tukang ngasang salele ngagu sempo te kiro te kecedan sengir jalan ngasang isi kisah isi ngasang betada mietang ngasoban ngasang cuci ini baik ngasang terona tuh lebih tal dia abit ngasang muri cari kurti ngasang majid garing beang ngasang gira kurkial sisa kami tanggang ngasang lasan nika pedang cebal kami negara undang ngasang bulus neka macam kami ngasang temari kloris ngasang kue jangkut luncang ngasang ketua poron tei kali ono macam rokon ngasang bolas poco tei ngasang wancing garing beang ngasang gira honin tuang nami tekut foto ngasang no tekut bentang ngasang mana ono may rokon ngasang poco ngalis ngasang titi ya ngalas ngasang titi takka sama semaita wekana
yo ria 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 yo ada pite no adu tempel dong di sempo ria 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 ada pite na belengonga Malas percaya rabung kolele rabung kolele kamu las percaya rabung kolele malas percaya rabung kolele Yo, luar bandani dalam keping aku ite ngasang anu bertombo keping aku salah mga raja ngasang tanah ite salah mga comong ay golo salah mga ngasang jauh ngasang bejiga bedi salah kakak ite ngasang ane salah rawan dami dalam keping aku berpalir ngasang jauh ngasang bekal bubuar dong ngasang aku ribu bertombo keping aku rantang ngobone tong ngasang jauh sa raja ng tanah ite comong ay golo latat dite ngasang hindi ngasang limay apa limay pocho bertombo keping aku ite ngasang langka sa intala uang ngasang ay bulan bekal bubuar dong aku ribu ngasang ngakitsalar ngiwasang dembang ngasang dembang toy kita marmurkana hoto kami gurut sebon pengelong ngasang sumak ngasang keluar gurut ada ngasang bertoy ngasang salam di tewiliga akhirnya eta yo mulan di tetong ay bone gurut ada ngasang pagar di te gurtoy ngasang jam ngasang mulan ho kaliga gurut ada ngasang beding ngasang mulan bertombo kami ngabi tewiliga ho tiok kami gurut sebon pengelong ngasang sumak ngasang keluar cekol simat no ya, no, harus gerak no, cek kosa. Bau dulu. Main, naik sekuen, ya. Pendekat sipit, ya. Gini. Iya, itu dah. Kereta apa namanya kereta ya? Global. Kereta. Yo. Ane kerabot. Niala kirame. Niali kirame. Ona ni ban di coba di gerak caca besitu. Niala kirame. Tolong bagi kereta di situ. Oke. Tolong dipahami bersama. Jadi loang de molas agu de latiho eta loteng 2.
Jadi pertama yang menunggu di Loang itu Laki Rami. Jadi setelah Laki Rami berada di Loang, jadi menyusul Molas ayah atarona gereng one Loang gitu. Jadi iya, olo hot leve Laki Rami. Olo hot leve. Pada tahia. Jadi yang minta teknis dari tukang tali. Iya. Saya mohon. Olah Laki Rami. Olah rebaeta. Oloho. Saya mohon satu komentator dari tukang. Menunggu tukang, jangan semua bicara. Sewaktu dia naik, dia harus diiringi dengan musik tradisional, gong dan gendang. Mori kaya hitut mo ka. Yo. Nuhon na may nuhon dami mori ay piang kuling nasa gerap kasaru. Guru dami kulilatan kapingagwite guru ta pahar ngasa. Itu luta pahar ngasang bongkok nung gitu kuling ngasang guru adak ngasang bisi ngasang loce demolas. Agur pa. Guru tadi dami latan kapingagwite ite salamanga rabang sagabak ditet ngasang dema latan kamping adu anak dite aku kamping latan kamping aku keluar kulit tite anak kulit kami bote kami lugu rawan kami latan kamping aku ite ang skoen dite ujud latan ta tobo kamping aku gurut dengi ngasan daun ngasan bongkok ngasan tanan ba si agungan ay ho to gagut adak ngasan gurut pakar leka mga ngasan lako ngandong ni kadohat ngodo mo ngasan dorot gurut tamarkiris ni katibaringan ni mga chururucu terwandami atalitan tebak aku atalaro jauh irwang isippa bayar gentala bayar rana bayar tonje begitu kule sandir tahu anak isin bayar gelente latan kamping aku nugur bandami latan kamping aku te ho tuak kami rawan di sela latan kamping aku ultrawan kecegabak kita latan kamping aku tuak yo ini kesal tidak saya berjalan aile kita ketahuan ngasam pucupini lonton ngasam molas kue kami cik jauh ngasam bantari verus lagi kembung lite codangan ilmu mang lite cik ngasam putih yo cik jauh ngasam seru aku banti gendang putih jauh ngasam kurut lonton cik jangan ngasang sapu misi likan salah kas jangan ngasang mulas pocelina yo dengar mana kesana bro hok maupun lami aku pecingkur pekerjaan ngasang tanah bang hiabe yang ngasang itan urut bau ni datang maknubabi kon lejeng ko lau sampai mengereta musik koi pakai celer ngasang ngeriwa punguna mai jangan ngasang tanipun ngasang gendang gitu kole jangan ngasang one mai mulas ngasang poc yo one mai rendan lipan ode mai di baho pedang sanggir rebang narik ngasang anak ro ai tu ikut boy ikut bangkole lan guru jawan ngasang guru mau buku pecing anak wasmi be anak wasmi jawan ngasang gua aku bilang ngasang takipe ode mai renami gole holi pa guru mau polisi coning lancar salemai coning setiap ngasang anak putih cemai kisam putih cemai amam putih cemai
Yo, di kulit TV mau kemamur lah. Rantang marong pakai melo ngasang saung, kurusang memang ngasang kereta itu pakai celer ngasang keriba. One mai tua kuda, borang lagi ngasang tonas, bayang lagi ngasang pagi. One mai jawang ngasang, peker ngasang one mai lontun jawang ngasang molas pocu. One mai kurut jawang ngasang tanaman gabi yang ngasang itu. Tuh kurut hesok cikun dia, dia kurut lali ngasang bayi. Sang bimbang kereta kowe musik kowe atau nipun jawang ngasang mongkon jawang ngasanga pokok ngasang dari ulun ho tuak dan borang lami tonas bayang lami ngasang baki ona mai hikun gole ona mai payung ngasang itu grup kowe wak gole lah teber jawang ngasang usang itu bentar usang ngasang ratang panglang me jenggol me ngasang melo beti ngasang baki semel lasang ngasang rana payung betul ini jauh ngasang tikin ngasang sendiri, payung dah. Rantang mat Arab, aku pulang. Ini malam wakis meu, lama ngasang bakar. Yo, ini mai tangin ngasang lonto. Air rantang lejong ini biar tali lejong ngasang ini berdatang. Lonto ngasangnya, loce dah. Kurut lontong jauh ngasang ini ngasang ongkok. Atau dipun ngasang tendang cin ngasang larang ikuti. Atau danau kemudian seluruh di sini ngasang ongkok. Bati sisa. Yo, mana mana benda itu? Hutang. Yo. Lugar pandite mori tema ciala bercelana. Ikut siapa? Persis. Payung. Agua. Hah? Iyo. Asli. Iyo. Te masalahnya te mai macam Los laman tarik semua lain. Leo dulu lemai tarik. Los semua lain. Tuh tarik. Tuh tarik semua dulu. Maksudnya? Asal. Ya, 1, 2, 3. Pelan. Ngando itu mas, ngando itu. Ya, tarik. Pelan. Tahan. Nggak pas itu sana, nggak pas itu. Tarik pas itu. Ya, tarik. Pomo masih situ deh. Kelihatan pelan pomo. Tarik situ lagi. Tarik pelan. Jadi, sudah jadi. Hah? Pomo kenapa deh? Masa mau musik promosi? Mereka siku sebentar. Oh ya. Tiga urusnya. Kurang kerja.